ma ni leen ana ñi nga xam ne dañoo bëgg a sañse lu tey sañse loo xam ne soo génnee ñëpp dañ lay naan sañse nga dawal gaaw fi nga xam ne moom mooy marché HLM ci waa kër Serigne Mourtala bépp sañse bu bëgg rek soo fa demee diñ ko fa daldi gis may la woo xoolal li ci ay labaya waaye yëmul foofu nag ak li nga xam ne moom mooy ay mbaséris bu ci li nga xam ne nag moom mooy ay vats yu qualité ma ni la woo yëmul foofu nag ñu ngi jaay li nga xam ne moom mooy brodé lépp am na fa ma ni la woo wootal ci numéro yi rek daldi doxantu foofu ca marché HLM ci waa kër Serigne Mourtala ma ni la woo ñoom dinañ la jaay xewale lay doon ma ni la woo soo fa demee rek di assalamualaikum gus fo fangol lam tiyene ka jaɗatam waginma o ɓi sere refum koy mais diggante jini fo gus fo fangol anda ka jeg côté na ando naye wiin we ka leyayo a njawale o xanem lalong wil mbop jini jini a tokor ma jeg to kaga wiin we ka jeg ka ta leyayo rek ndeysaan to goor ka mayo to mbogrero gano fangol fangol o waag jini fangol o waag nguus nda den daduk fop ka yono i nda fangol o ref njaati ke den jini o waag nguus jini te waag nguus fangol a gar fangol fo xoxum o te waag jini a waag nguus nda ka mbokatora yonayo i diggante a salmakor o maɗagoxe fo saltikini fa salmakor xa ref différence ke oxay we mbagonga sutano ten o limangan may kero de mi de andim ke ta ɗaxa ndaxam jeg te soxada o xane ka meɗna wo nano kilonga andim ke ta ɗaxa nda bom xadam jeg te gano xe ke bo buganona jeg o kiino xuna jala ne wiin we ngartona wo cini ke nene ngartona wo kus ke nene ngartona wo i bo jini fan no xidna me wo to bugno jeg ka jeg manu ɓerayo fo nanu ñaƴtayo i a jegay mbiɗel ka xane o tuq anga den ndiki o ga'a den ay mi de a doyey barke be sawatna mi ta njetayo fa wo mi de a doyey mi de soxla im mi Assane soxla im duk anga den ndiki ta njetayo non soxla im kaga pidel moom a doya roga andaan i fata dayo fa nuun rek xa sax fata dayo na nuun rek mi moom soxla im kaga moom a faaxay mi bug u bugatim xa sax kene gano xene suum ka njaleno bo ƴuto ox re o koor re o tew o xene o toqodu tuuñ o bugo ret bo tiyanam fo tew ɗumin cafata daka o utiliser an o xene o yaalum fog maqacu ango beta tagor fa wo itam barke Sëñ Tuuba mu andona ref ta wididong te refe o tew oxe fiya nano o koor oxe ku jalna coɗin o tew oxe o tew oxe fiya nano o tew oxe fiya nano koor oxe o tew oxe fiya nano koor oxe ku ta jalna cooxin o koor oxe jalan ka o koor oxe dimle kate fogum ku jalna tew oxe xoti auzu billahi mina seytani rajim la ilaha illallah lakas kam tegu ka te refu ye gano ta dikkana lang na fop tig saytane o tax na baf comme keke ti xama kay goma an ci jaxlole o njaxalo ngene o eta eto xete ke refna te ngay ño watna o lakas oxe refna te asuman cer anda ngañ fa asuman fogre to wiine ka jeg mayu ka ta njawale o ka jeg ngeño kiino yeng a jeg ngeñ jini a jeg ngeñ fangol a jeg ngeñ kuus ngeñ tadik kene njegyo asuman fo ngeñ fogre ga o xana o ga'a fagna mana o xaga ɗaxa cafa ɗoma ke o xaga moom kep o kiino xu andona mate i coɗango ten ñaal tadik koy ci'ngo ñaal tadik barke be mi kum leyang Assane ku narma leya doomi adama to coɗinum te xapum xaƴ kaga i mi Ablaye Thiaw to kum jalana kiinoxe inara ƴakan wo dele nem co ka yalumum xaƴ tigaga nderes fa roog jege xam jalan ka to coɗirong dele jalit coox dele jal coox dele
o moof amo me kem jalanong bo ƴut coɗong dele na fad to ga'iro ke jalanongo dak widam limatin xaalis teg no ɓayof Allah akbar i tale goor way kam goor we mais andando i kaga jega kene sax miñano bugum fañan i miñano bugum lay nga a tigu ga'ona fadanga rek xana feeñ kaga tom lay mi garan ka xoos lulit kim kaga ndigilo i mais xane koy i ngaro oxu andoona yee ka saq janga oxa andoona yee ka o fes fa ngoolo i wala oxa ɓekeena tigi wala oxa na waaɗa calel ga o xene ke ta neew neew tena ɗaxa ɓek tig wate jalan téeméeri nit wate jalan téeméeri nit oxe ke kiɓole neew neew wate cofan téeméeri nit o jalana den a refa ɓek tig ko bugamo yo in rek a i ka te o seere ka te ku yo'nuuna ke yo'nuuna xupun doole lam ino moom mu i ndoko ka i mbugo taxool ndax o feet i vaar ke koy key me de kene jege problème i saɗarinum mi ke leyonga kam leynge kam fi'a bo ƴut coɗit dele oxena fi'a coɗit dele saɗare vaar Allah akbar i oxene andano i a jeg kene de ka nanoyo xirsin njegelox njegel xar a andinum de andinum de topatuma lam oxene o yoq suk mbaal tabaski ox i kuno jala ten weke yonayo wate ko suta ñamel tees noor ke yalum koy lam tees ka ɗomo ta way soxo yalum nda ka ƴufano fud ka ƴufa o fud ka ƴufano fud ku refna fudole a laxadu bo xool a sutu tafun o xene o suxoɗole rek kene ka nano ye foy mbaal tabaski o de a kene teex njale bo ƴito o xene pour o kiinoxa ɗata refna tokumo kiinoxa wegena kaso pod nen suxoɗole ne rek o yipin kam ñamel ke ta ñama ñamel kaga ret ke den taxul mbin kaso na muk to sutwe a xaad no fogum i cayiro kaga mi ley ngo ten mi Ablaye Thiaw yaal ngol ne kurti yaal ngol ne kurti de xane kam jaxit ke ga'ma xane daal ka yiye maam lam keke moom i foog iro ye tokoor fa saqay kene koy keke moom an ime a refay meke nda koy ka te lakas kam gar ka te refu ye o kiino xe fa ngool a coɗangang ka jeg na coɗtitang mi Ablaye Thiaw anda ye jangim alxuraan français o jangum mais a jege ka andoona te bole tuub ma nda fop no mbaax suñu boroomox wiin mayu we a nano Thiaw bog falu andero ke waral na Thiaw bog falu ku an mana alxuraan xane wala m waagin roog fo teno te jang na xamo ten na zahir fo na batin i xane kamil le wektiyanum ɗug wangan xanem ley ke bugma to refe ka moof ma bindanel alif leng kam ɗeet taw petaw kam listixara no kurus ta cerke suma ngoy njafnorom leynga qoxof to duqim te tara cerke sumo nu njaxnoro leyo yaaluma qooxum fade maaga sax o yaal ma xoyam téléphone a leyum coɗin te leya coɗam um leyna qooxum o leyna qooxum i mais kene o jalango ga'antogum we nax saqnoxa jalang den na ɗeet toog yo nene kene na wattu nene ka jeg mayu bay as ka ando naye xun pa ay wiin we no fa ngool kiino xe fa ngool a coɗna to ɗaserang ka fa ngool koy buge fa ley buge o xana wetan wa kuno fi'a teen ka waro yoon fo o maandax i nda koy o yenga ƴiƴanga jini waag ndeɓandong kaga jegey nda bo cera sumno deg fa ngool a ɗifa den tout te ref qoolu i gon xane presque i ndeta ye fin cepan ndaw nen émission ne xaro faxit ka ɓaskal ne fo xa teɓandonga xe andoona yee in way no ndiig ne kem faxit ka askan ne fa xa teɓandonga xe te refu ye a sumanda ken ndiig ne fo nof ɗom ke xana ngijlo xa caaƴa xe lool a sumana ke fo nof ɗom ke i a sumanda ke fo nof ɗom ke xana ngijlo xa teɓandonga xe lool
ndakoy képp xu andoona yee buga teen o mucil ɓaslof fat ta mbaɗaɗanaam a paƴ ɓeer waaw i a mbaɗanangaam a paƴ ɓeer a mbi non xaw yerel ke rew we yero te ñaal tadik goor we yero te ñaal naxik ɓeer n'est-ce pas te ref ɓeer i rew we ñaal tadik goor we ñaal naxik o kiino kiino xeeƴ o koor xa teexa na xote o xa teexa ta daq barke ca wat na mi ke xot mene bula i ndet ko bo seeka wat bo lang ke ndan go tur o kiino xu fi'unan ɓaslof bar bilay walay a reɗa jangaru nana layele ka xaɓta yit fata ñaaƴa mbidayo jege teen oxa dat daaw ka bula seeka wat ka Allahu akbar i ken lay manuna watangam xaƴa paƴ i ɗika ndeer ka te refu ye fop ka ñaaƴa mbidayo oxu na ñaaƴa te boga mboɗa fo na ndiɗa donga fu leer na mboɗa fo na ndiɗa donga fuleer est ce que kaga xana yooɓ a jegay de boge anona saxanga nange xupa butelo lene ndaxar ne ɓore fa lang kaga leeray ndi donke te muk reti bes dimanche o ɓis ngaaf o wagange jeg ngaaf poɗ o waɗ kaaf kasu geno bo ƴito o fadanga o gas bo xeeda paƴale bo pod ne doyonga o gañin na ya ane ɗegina lang yip maaga kaaf poɗ ka upin a paƴalaga gati fo ten o gatanga fo ten waɗanama paƴ mbeña feñela saxna na siin o koor xana xaq o tew xata daq kino yengoxu jotna kam ɓaslof bilay fi'ka tiran Baye As Allahu akbar walahi fi'ka tiran to andame o saqangan wondu fo yaalum ka ñaxañwa bo roga feet Allahu akbar kaga de xoola qac i xaro leyka koy ɓasil ne na seetanan fo fan sek ke fo we andoona yee ka mbug rek to roog a tax xana jeg ka ci'onga mene ta ref to ndan ngariñ to nan ngariñ te xeeke cay bog falu to ndan ngariñ bog falu yaa ngi bëgg a jomal aduna nag de a saxala lene kariñ ɓek fo ɗik ka mbog no piño lengo nge ndef no ndef yo te xeeke keke to ndan ngasu ɓo tem jalta a siwo kene i me ko ga'a xa qeet to ndan fanweer fa ɓet fo ɗik ke yime to nan fanweer fo ɓet fo ɗik to ndan fanweer fo to ndan ɓet fo ɗik ka taxar ke mbogeer no o mosange ge to ndan jamba yargin wa ngi lala den o mi koy kam bugu jaaxit lam andame naam repa no sirin mu retma rek um soɓma qas ka andor mo sin mo an ye jaaɗatam lool i xaƴa ci'it roogo mayu to foge we andoona yee xa commerçant o ndef yo koy xan faaxta den tig mbaɗanamo ged gona faaxa roogo maada ref cey tokor oxe bug get saaxe i aca xaro a soka askane fo ɓasil ne wene seetan xaro xeɗan ka den gon ka sante a rooga paax ñaanano ɓasil ne ngeɗayo a roogo xe andoona yee te jegu to a waag a yirma den den we ndetno we mbegeno ta xaƴa den comme ne commencer tiyan ma rek we andoona koy de moof yo me sustuma xa teɓandonga xe fat ta wormaalo maak we ta a mato den a mbaño ƴufayo den i ngaƴo ngeefir kam in to ndamro o kiino kiin i njaɓanno ke roog a ci'una to mbaño soxodro alu i mbi'uno xan i mbado me i njofo mi Ablaye Thiaw de laykiim xa teɓandonga xe son laxamo nda koy laykiim kam xel fi'a tiima ke jaaxɗataxama koy te ref ke rokeer na ñil no fole mi mbala ke tegeer ma ngides te ref qool kaga jaaxɗataxam na barke Thiaw watnami o saɗami genoox daaɓox tego ɓayole mi na kaami lembe o kiinoxu tek weena te rok yul no fole Ablaye Thiaw lay yaal me ko maaɓa lay yaal me ko maaɓa bo fane refna refo ndokores xano ñaaƴa bo kiina leynge Baye As xano ande mi o xoox leyne ko maaɓa to fexeyum yegin
barke be sawat na mi bola 40 jours o yaal ma waas no xidong mbaw ga ano ten bu yirmin keke layo nga watangam xac no rimel no Diathiaw Allah kubar i kaga sañanum gon aca goor to ke koy xan fopa ando ye jega nijaay xan fop ando ye jega mi nijaay i o sereer ka tel yafa faak o ndokor ten lamog nijaay mais koy bo i mbaga teer na lama nijaay me i ndef no i ngoto na nijaay wala nijaay watna cooxa in lam kaga i njegat yo na nijaay xan fopa ando ye jega nijaay to 90 jours o ci ong wiin we ando ndax wiin o kiina fi ay nawo wala o kiin fi 90 jours te ci ong te ref o ngool ñaata 3 mois te ci ong wiin we ando ndax o kiina fi ay nawo wala o kiin fi e nawo alhamdulillah rabbil alamin mene wegtika émission ne koy bon koy simno fop simno téléspectateur Bakakak TV fop 100% à travers le monde entier di simno Abdou Faye Diofior depuis Espagne simno ci am meno ndiko ndulu Ndiassane kam xela fatwa Abdou Faye Diofior salma korale yal Espagne o kiino paax o kiino ɓor kiino labiru Alaaji Diouf yaal mbalkane ngil gineew o pog yaay soox de o andin koy o ndokor jeg jam fayo kaga leeru i mbog no koy ma a suɓo xaar teso ñiso leng kiino xa xaɓa xaƴtaxama yiifo Assane fa Ousseynou maxey simna den au passage noy wa président ne in tonto Abdoulaye Mbodj fa o pulane kam sereer koy moom muta moof na ba di drogo xaƴtanum xaga Amadou i kaga moom andanum tonto Déthié Dione Malick Faye be so refa xan jaɓo tew xe yut nijaayum koy tuuk i mais tuuk saltiki yaalo ngoy maxey simnan au passage ino mbog yo o ngoy xeɗanana roog koy rooga xaƴin meen a miñ nin meen nda xan jaɓ rewe to koorum a xupay leyel i a xupay leyel de Baye yaal sebi maxey simnan aussi au passage fo o ndokores onga ando naye itame xeƴa moom bon ngayir ina moof in maye ta ref Njambayar Gine bat nene falak nan mbina rek avant ya ma ñaka ya mawo yongu bo roga ya i simnano au passage noy waay fop mbay se no ndokores koy leyne koy tokorof kaate ke doyuna te ref ta moof fa wa fina wo ke doyun ta moof fa wa fina wo kaga ngam ni to kaga fog ke video kam ɗeg kan kaga fog ke te aca gon gaay i ndet ndak video leyo deuxième heure lakas ka kam leyo gun ta fo ñaade nda xoy o xene an dano andim dara mene o ɓaako la dot na suk mbaal tabaski ta yaflel bo besanan tabaski na ta sutela warel o teexe keke xa guro tako te ref asaka neen na sutwa no guro tak ke ta leya yo asaka to a cooɗano kilifa ke ndefno me den dong ta ƴaxano o xene oxu jalana noona ta xoora ina fi in no ndetum bola koorane ɓalga ta jego kor te jego kor a refa xa bug no tew koy a refa koor oxa andoona yee mu ta rokna raxel bola o xaaga kene a jega i ɓokum meeke o fi'an no yaalum 40 jours o ci'ong ta takel 40 jours 40 jours o ci'ong o koor a layne ngiro po a raxangaan koy a raxo korum de o koor oxu eetuna lay ngiro po fata dam ande o xaaga ref korum 40 jours o ci'ma yaalum lakas ka te refu ye a soɓanga yo koor oxe yo sax 40 jours ta tak o nante diwo xaye taka ba a roka yangoro soɓaye te o xeex koy a wani fudanu bola fudan ne laxadwan ɓayole bo xool ta jego kor god aca i ndeto ndax piido ke nene ka te li duuftina ke duufna naak le fop xeƴen kalera le kaga leyona ndiglox i wasana fop xaq wasnoxa fop xaq to xeɗa roga fi jam a wasare jam a gaynaka in mbin fa koɓa aar ɓasil ne a fiyana in jam fa taw feex sutura a koɓ sutura mbin ta fi no poos ke dara mais caw bog fa luxu bugonga ɗeetid mam na soɓkang na Ndakaaru i oxu bugna ɗeetid a caw bog falu na Ndakaaru koy o gar Pikine Pikine Ridis Ridis i en face arène nationale ne
o garanga itam bo Ridis a felangolam it boulangerie Seigne Modou Nia Ridis yo garanga bo maaga rek o xoytanga xani tektal ngo mbed ne o fadid bon mbine so itam oxe jaxɗataxama te refu ye oxe andoona yee ka i nanro to moofe mene nda kep oxu moofna mene o kiin oxa soxla'ma na reer na ɗaxu moof ke mene Bayas kiin oxa soxla'ma na reer na ɗaxu moof ke mene i mbay lay o téléphone um ɗeetanu yaalum lay ku refna nda wallahi azim o kiin oxa soxla'ma na reer na ɗaxoor me i njeflante ke kam xeɗana roog no kurus mbaas alu moof ma to roog oxe dimle axam te laaga bo xan jegim teen gaci alhamdulillah kiin oxu andoona yee soxla of na re ɗaxu moof kiro meeke xano xoyam téléphone to ɗik ke xana xoyong téléphone to ɗik ke i de xaro waral kaag koy kam xeɗana roog ko xeɗana roog to roog oxe dimle axam mba te ref ka andoona yee ka ko mbubwalin xeɗtana roog i kaaga secret o xa ciinjala aca gon in tagwo fop tagwo fogole Bakakak TV simno wa fansakole Bakakak TV Ngel Cereer a adaxala tokor Ablaye Bob Ablaye Mbodj colonel Ablaye Mbodj simno fop oxu andoona yee woy fansakole Bakakak TV Ngel Cereer rek simna oxu andoona yee woy simna téléspectateur Bakakak TV mbaaxo suivre an in way simnango simna ɓasin ne fop laye koy oxu andoona yee soxla'a teen numéro no Mara waaga xooya in no 76 799 73 20 heure nu xoyoona in koy xan i njaaɓ ngo mbaa timit in layongo ye waaga xoyit no 76 799 73 20 o waagange xoyit envoyer in gono fo simang olof directement o lay numéro Mara leke in soxla in balancer ngo ten o lay fo ten aca ok bo beneen merci beaucoup